Sunan-ı Tirmizi'de kelgen sahih hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Rifa'a degen sahabe aytат, ахбараху ан абиhi атасына aytат. Qama Abu Bakr Siddiq, Hazret Abu Bakr bir kun minbarga çıkıp hutba kılıptır. Alal misumma baka. Minbarga çıkkandan keyin Abu Bakr Siddiq gıylады deydi. Peygamberдің birinci halifası. Qama Rasul sallallahu aleyhi ve sellem amal awwal alal mira summa baka. Men minbarga çıkkan siyaktı, men iylagaным sebebini aytты Abu Bakr. Men de minbarga çıkkan siyaktı, Peygamber bir gün minbarga çıkıp iylады ele deydi. İylagandan Peygamber uşunu aytты deydi. İs'alullahal afwa vel afiye. Allah Teala'dan bekem densoğluk suragıla deb iylады deydi. Peygamber ne deptir? Allah Teala'dan densoğluk, amançılık suragıla. Fe inna ahadan lem yu'ta ba'dal yaqin hayra minal afiye. Peygamber aytты, Allah Teala'ga barlığına, birliğine iman keltirilgenden kiyinki, imandan kiyin bendege densoğluktan artık hiçbir nimet beril albaydı deydi. Elestedin, milyon akçaң var. Tamak jey albaysın. Aşqazanın alqıl albaydı. Milyondoğan, milyardtаған akçaң var. Eki böyrөгүң iştebeydi. Milyon akçaң var. Tabiği jol menen dem ala albaysın. Ne faydası var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbarga çıkıp iylады ele deydi. Abu Bakr Siddiq aytат, men de Peygamberдің oşo aytkanын ойлоп, men de iylап жатам. Peygamber ушул жерде Allah Teala'nın barlığına bilge iman keltirgenden kiyinki baylık Allah Teala'dan densoğluk suragıla dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, elestedin. Bir salih adam deydi. Жақшы Kudaydan korkun, men mana ajekemdi aldık ötküzgüle dep birinci safka oturgula dedim. Bul agabız siyaktı Allah Teala bir sınov bergen. Kelip, janına kelip şunday salih 5 vakit namazında bu kişiler bandatqa da cemaatqa keledi. Biroq biröyle jetelep keledi. Biroq oşo közü körgön, közü nimati var adamlar bunu kadır bartay bilbeydi. Birösüne kelip aytıptır. Kol körüşüp, emneni ümit kılat elеңiz. Közü aciz bolgon alımdan surap atat. Emneni kalayt elеңiz. Emneni ümit kılal elеңiz. Mınday deydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mınday degen deydi. Afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat ve ilal semai keyfe rufiat ve ilal ardı keyfe sutihat ve ilal cibali keyfe nusibat. Afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat. Allah Teala bendelerge kayrılganda akılını işletүүгө çakırat. Minip жүрgөн töөлөрүнө карабай bu tөө kандай жаралган deydi. Araplar çölde tөө menen жүрөт da. Töөнүн жаралышына карабайсың bu. Tö bir ay bile susuz жүрөөр запас суусу менен. Çölde жүргөндө кандай? Közüne emeler baya şamalda kirбей. Tiken menen azıktanat. Afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat. Bir Araplar kelip Peygamberden sorayır. Allah Teala'nın barlığına bilgine dalildir ayt dese, Allah Kur'an'da ayt, afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat. Özlörün minip жүргөн töösüne karabay mı? Ve ilal semai keyfe rufiat. Asmanın kanday sütunsuz kötörülgönünü karabay mı? Ve ilal cibali keyfe nusibat. Kazık bolup kagılgan toğlordu karabay mı? Körüngen toğlordun jetesesi jerin astı eken kagılıp durar kazık bolup. Jer şarını teң salmakta olduğunu karmagan. Ve ilal ardı keyfe sutihat. Alınlarına tügönbögön töşölgön jerge karabay mı? Oşo jerge asmanga karap durup Allah'ın barlığına bilgi kudretine işenbey mi degen ayat bu. Bir iğnenin de ustası bolot. Ustasız iğne jarala mı? Bir Arap, jönököy Arap. Badavi. Badavi koyucu toğda жүрgön kelet al-ba'ru yadullu alal-ba'ir. Töönün korgolu, töönün bar ekenine dalil deydi. Wal asaru yadullu alal-masir. Mınav iz deydi, birödün basıp ötkönüne dalil bolot deydi. Töönün korgolunu görsün, beti tö var deydi kensin da. Koydun korgolunu görsün, koy var deysin. Attın tezegini görsen, at ötüttür deysin. Turab жылқы var eken. Oşonda jönököy bir adam aytат, bul deydi. Töönün korgo, tezegi, töönün bar ekenine dalil bolsa. Moviz bir adamdın basıp ötkönüne dalil bolsa. Bul sutumsuz asman, töşölgön jer, toğlor Allah'ın bar ekenine biligine dalil emes mi deydi. Janagı közü aciz bolgan aytат, men deydi. Közüm açık bolgonda oşo töönü karap
Аллах Таала төөнүн жаралганына карап, менин барлыгына иман келтиргин дейт эле. Көзүм көргөндө мен ошо төөнүн жаралышына карап ой жүгүртүүнү каалайт элем дейт. Сурап көр. Мо көз ажыз болгон адамга караңгы да, түнү да, күндүз да баары бир. Ал пеште бак сүтүн берген энесин көргөн эмес. Азыр бир жылга мечиттин эмес, кооздук башкасы жок. Бирок Аллах Таала көзүнүн нурун алган менен жүрөгүнө нур берген инсандар бар. Жүрөгү менен көргөндөр бар. Бирок мен айтайын деген маселе, урматтуу мусулмандар, ден соолук кандай баалуу экен? Биз ошо Аллах Таала берген көзүбүз менен Алланын китебине карап окуганга, же бул жанагы көзү ажыз адам төөнүн жаралышына карап туруп Алланын кудуретиге ой жүгүрт дегендей, жаратылышка карап Алланын кудуретин окуй алдыкпы? Же көзүбүздү жаман сайттар менен алекпизби? Бирөөлөрдүн ушак айын окуу менен Курандан тааныш тамга таппайсың. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер Аллах Таала менин көзүмдү ачканда төөнүн жаралышына ой жүгүрт деген аятка терең ой жүгүртүп кароону каалайт элем дейт.